Xabelex, macho tanula quinticono, es sukil las sábados, utialek sikbalti kumpitu yo lal pues bashku talu tukul pahaltun tiale mayat ano, tilekinova. Achnim olal tu me pusana hos que sutukil a wopolawilones, a wuyesh, bashku yu chutila la sikbal la sábado. Bueno, ves la tu cateneta ni la intikesh ten lilia hau ikil etmeya socorro kawich pues más de hecha uyoko lutsik baltesh behlai vale uyanone utialtun ektasitesh bash uch behla ichiletsik bala bash hoki bash chachita bi bash teknata bash anteskana tumen letsik baloba pues tukulile letile kielo ma pues eskan bashan eknatik ya balo tek ola utialtun pues mas muk antalle meya que tzibol tikek betiko. Beituno behlai pues en sikvalpa tuyo lal corpus. Kawali keshuele ba ashle corpus o ningún peltan mahasuke kuyiki yetel pues mahach matek hachkabet kunsik sansa mal ichilektan wa ichilekushtal wa takelotia ichilekushtal vale ma coge waleti. Beituno kubeita la tush tikeston pues bashka tukultikesh tuyo lal bashku sisik tatukulesh kanabuyesh corpus. En tile comentarios o wabeishan kubeita la tushesh mensaje le bish kubeita el teshe tone weyanontun utial shokikesh utial shanektak besika tukulesh ichile ba ashokuhok o tile tsikbalila tile chimbal taneskasika utialek pues ubinek nupul ubinu nupul epehobo utial kaholtek ba utial tune ekmukan kunsik bashkek tsiboltikek betik. Bueno, pues behlai 27 de enero, estimaliko texiguata jumpitu yo lal corpus, mashon tak pahontu ichilexiguala, bueno, pues masho yashe, pues tanut anikop le mayat ano, wa beishan tanum meyajo tu yo lal yetel let ano, beishan ulak masho tanum meyatiko utzibi let ano, let's ibo desde atziptica tukul ichmaya, wa beishan utzibil desde gramática y morfología, sintaxis, wa ulak balok, en tak besiklet ano. Beishan yan masho tak pahobetanu betiko meyahob heshuk patholtiko tumbent ano wa umoliko bishutan kahwalkila ushakal tal bastu yuchul y chile áreas de especialidad wa heshe jurídico let's akilo bashan yan wa bashku yuchul tilet ano y chile leujahat silob lejela ma utialu binu betal tumben ano wa utialu luk aba tumben balo beituno letsikbala ka behla tu pachiltun kumpel nayil hesh sukilu yuchul ekbetik tile sábado so le unayil en solpa behla wa unayil tun le ámbito tile corpus so le tika yanak kumpel ilitsi ti imayat an tijejelas espacios especializados yetel titulacal ámbitos. Pues letile nayilo ma kake chahaklet ano utialek saikukaba balo utial tune pues binunupul be vocabulario se vale behlai hachatsus bashuchi tumene okinwalik yancha el nay patholtan shan tumen machen juntul wamashi en humuch mako tukulplekela vale tiletsik valhela ya balkoki yan basho tekana yan basho teknata yan shan preguntas tu patatón y le quiero mile yuhaxilo tumen achaholtika kambale kukahal ti le quiero ma ti le preguntas o kusik tech basho tumen kutakta la wojel tikumasi beituno yetelejela en kinkasik tun yashe kinwalite shutukul César Can letie bashku bashat ti yeteletsik balbehlai kuyali que lejela utial tukulbilki lejela mi utial ton yanon tela beishan atial estana uyi konesh tana chanti konesh kuyali que kabet le terminología tu men kabeton tial aniklemaya tejelas be wow watak tukultik kaabet tu mentan kashantika legitimartak ektam tutan mashop lemistut anikop lemayaw tu men wale tibing lejelo es decir watanek kashantik le legitimación no bashkuyesik wa bashuk atiale
es que shulul sholkin tan mayat an yetel pech ol tan ektukul tuyo lal ektan. Tu mentan es kashantik beyu aprobación o legitimación. Tu tan instituciones, tu tan mako mishuyolo mishbatuyo la letano. Bueno, lejela humpel tile tukulo hok tile tsikbal behla utialka awileshe uhahila chkicha et tsikbalo. Vale, utial tunek oheltik bashulak hok ichile tsikbalil hela konesh uyiktun shan bashkuyalikton Juana del Socorro, le tie juntul mashan like inton walkila, Juana, kubeita la tsikbaltiktom tech, bash uch behlati le tsikbalo, bash tawila, bash takanawa, bash akatawalton tuyo la le tsikbal behlati le corpuso. Malo, tum bishabel inkabae Juana chab, tulaka le balutin buya, utsikbalilo, kin tukultik tulakal tukul ut, chembale abet hosik hunsutuk utial bin simbal uchbe makob ti kahal wa utial beyo upastal uyik be bish ut anob tumentone lelo matupastal keshik vale Hello pastal nupik utial malo kunsik ujehelas anob betik ichil ukuchil meyatone nib olal chembeyo Ach Dios boti Juana Bey lejela minkutasik shan lejelo ma en bishutak pahalet stikbaloba ichile bashtank betik tilek inova. Bueno, walkila koneshu yikutsik balshan Inés Jaucan letigulantu shan mashtakpa ichiletsikbala koneshu yikbash bash uch en ichilutukul yetele corpus behla. Bishabeles, yabachkimak olal y beisham hach nip olal uchapayat amiknesh kimakola shantisoquito matulak en kamela pero yabachkimak olak tisoquito pues es ya que el tulak le mashtak bajoba sikbal chanki enai igual que mil chantalan pero wake mucho que muk eso ya lalo ubeita lo hokoltani titula kamashtan umeyatik mayat mayatukul tulaka le helo min wake mucho muk hel ubeitale mat mubaitik alik mata mubaitalik talang kosh shompatik ma tilet si balake kilik ha tulaka mash yanu yol ti mash como yaho tilelo telo hok oltanil hestungu yalo tiele mayat ano mau pata pachi mau satal y tukultike hach malo estimate shoch ki le chansi bala ya bashka kanik ya bashka uyik ya bashka wilik y pues de tejelo igual que wa que mucho muk ek meyahe kubeita lo hokoltani Hach Dios botik Bey tiele hela kabetu nukul le mul meyahilo más es que ket kunsikek tukule ubinshanek muchik bash tukultik lala juntultiton tu men letiu haxilo tu chachita Fabi que alikema wakek muchik ba untakali lek tukule pues laili mishbatak bet que vale uhatsile pues kayaba kom tu pach y más kayab chak tukulo tu pach tu men beyo más helu umuk antal tum le pach tutsi voltalo. Hello con Uyitun en Bashkut Sikwaltik Chanton, Graciela, tuyo la le Bash Uch y Chile Sikwal Behla. Kema que vote le un sutuk haskapin no kaisha in tuguliok la le bastan mulsik batika pues
Humpe malo me ya, chembale ya cach tuculo putasik tupach, che ku tuculta yo clale mucho me ya cuya el corpus mi cuerpo que era lo uwinkilal ano, uwinkilal humpe le quintal uwinkilal le mayat ano. Mi tengo que pues malo tone shekos hay que humpe changi anikone le beti que ukum ane she le bastan que ya oltik yok la tomento binu kit paha kutsalo binu kit paleto binu unachta le anabo to binu chablantal ulak ano ti ulak tan shelumi tengo que mi le yok et angelo ba le meyahela katak pahakulak mako sukut ango maya kashma ushokmo pedagogía wa ulak basho vale que tu ano sinalo tilet ano masa igual que masa chia ano uyohlo kapatak action tu kulitilu utano kapatak action basic tile much le ku abantik be corpo so kapata ku utsaba utak mukti ke basic tu beli le moti le tan bastan kastala anyway ke abet utak bahal le makakut ango mayaw tumem sama kabahe ma ukushi kaya le si mabayala le pala lo le helo ku meho ma mishba yo lo wakatago igual bishi anani anu yani aunque escut ana yani sotsi kupat yani pat ko sotsi le beti que tiene guay que le tush kuyu baktan le mashtan uchen shikintik le mashtan u grabar le mashu kat u yubo hach kat ku ni quality le titumen tu tano u yubik de que le tangela le línea hela ma chen ma mantak su yuba le ko shele kum kuchil especial que she kuyala teni guay que abak ole tankelen pala lo chuma manejar ko línea utsa u yubo tu nolo be ora kayala toca ver chich no mate hachnati casi no lo entiendo pero ahí está. Quiero que lo escuches en kaka mansti watach matanatik maya ha mansti la chicha no le mashu kutango maya be ora kapata kuyubik kapata uyay kwa pata go tal vez matu hantak pa be ora kaya to kabe ku kastelinya tenik at y sin sigbat bash yok la le maya le bedike para lesh makesh shunana shamash tano yubik be ora más estilo lingua tano más estilo no kuchmako bo tu shantuk ana wabash pero utano tu kulobe hatuts ka uyubob ma shantulak semana ka tak pahakob kapatak uy ku utano sham tumen hach kabet tumen utano uchmako be muk utank chibal maya kahe muk Claro, tal basic u togi le corpus le meya le corpus angos alipio. Kapata ku tal u binu u shimba ku humpitil. Beshia lo ka shaklanga ka shukil pero tanu bim. Tush kun tala ku chang lench in tal tu men le et andan betik le meya hela. Utanka le betike le ka mansa ti ulak no kuchmako bo kesho mat tani meya pero tsabak ti kayube tu binu yubik labe mihele tech tu shanech no kuchmak keshi katak pa kachti ulak ine ka hosu sutu gildele kino at uy bishu hatsin ukich kemelin at bish signal bish kansa bikeshtilet ano lek kashtik siak aik muktilet ana chalu beital ukit palti ulak tankelen palal chene hachnik olal
Hach Dios Boti Graciela, Hachahatan, Bay, en Tachachita Upebal Min Hach Hatzut, Ikutas y Shanulak Achio Tupachma, Kanek al corpus kutal tile winkilalo, walkila minya botukultale letano hayanu winkila yanu bakel tasakbal lehelo chikan, ubakelo min letiek abetu u ektukultiko, yangwa, hachwa abetek patik, ubakele winklalo, wayani lie chen abetek kashantik bishelek binek kashante, bishelek kuchle. En lehelo ek achishan utialek bishelek ilik letano. Vale beiton, kashan ulakba mile winkilalo signal tilekajo, hach nobal ka utial tunshan ubinupat chahal, wa utial ubinunupul, ubak eltun le winkilal tiletan walkila. Beiton, konesh aholtik, lechansikbala konesh uyik bashkuyalikton Josué May, letietulak inton shan, konesh uyik bash yanu utsikbalton leti. Quítalo. Uy, que no sea malo. Tene ya balo tatin tukul tuyo la lechan sigbala. Kintu klik no tukul headly cause que tu man tu tatu tu peking ho bish kanik tumbent anob ich kasland ken oxik ichilmayat ya bach anob ke kanik ken shock na kon ke shikon shock wat ichilik meya yanek ilikte celularo le balo helo vayanu muko cause que kena wilupe bati celular kena wilupe ti skela ti redes wa TikTok le balo helo ba kupata taho inwa ke le tie balo hela ti balo helo ba helu pasta le oxiketumben anobo le tumben tumen kera le tinguya yala le ma talam ken okoktumben hu tasik talamilobe bintun ken kantumben ano ich kasland watak ich English kanikti redes so like na uyatat ich mayat kan oxikupetan ich English tahan ma ucha wilupe video ich redes ka woksik ich mayat behelu pasta shan in white oxik tulakle tumben kela telekomukan sike mayat uchanten humpa ke y tinkajale uya hupechan audio tushku hupel balsam tulakle helachan ku bekuche mak tulaka in mama sansa makaki hansaten in wuye hansa in wuye kin sak yube chan balsam iche te audio yant tune masuk aktoni chembalele kuyala te chan balsamo chenkatin wuye imama tanu ya que tumben tange ichmaya kuyala ti lumil Quintana Roo o que tumen suk chajek uyik bishuyala le bay uchu okole tumben bo inwa que behelu pasta shan oxiklegela chembalek abet hachan u shakaltal u yilal wa bashet hela le takin wai basham tone tank tu click be ora bishwelu pasta le oxictulaka le tumben terminología kak chembale kenin wui tank tikbate iche tikbaloba kin wui shang tak kek oxicon yabach no ichkaslant yam kosh que takin wui entonces entonces el y chilin tukule tin wiknale matin meyahtik matin chembale kiwa que vino et anges entonces wa takyoko echulo mitumen tank tukul tin becuper reflexión matin wa malo bi chentin wa tin tuklik bishu yokolet hach tahyam tek tukulo inwa que mitumen tank tukul ichkaslant tank tuklik ichulu eskiala ichkaslant estructura kaslant
tumen abete ka sutek tuklik bish yuchu le tukuli chile kolo igual que ya bach u balo tialu u tialek bacon sik bash abet u meyaktik ichilek nayebo ichilek otochobo ichilek yetelek batsilobo bishek tukul chene helo igual que hach malo bet tukul hela tumenku de chansik bala tumen tu betkin tukul tu betkin takin wa hach malo wa malo bi mi le la hela yanin sikbalti yeteli mama tu mama weyane mama talushimbate le kaje chan much tan bailale te kulo watan kuku yakten tune tetet ubik que ale lo ma yai yakten yan ubik de lo upet yak terminó yak ahanten wach yakten kuluk bat aktante matin nuka ti tenechen tin wuyik de hecho tu betin tukul tu mene le kosh akele no hochmako bo matutano hesh antone tu mentone shock na ha minon shock ilik películas shokik libro kilik redes tik kanik tumben ano ichkasland ank oxik hachkabet watunek oxik tulakle kasland ano bheloba wahelupata le solik ich mayat antulakale tukulo kosh tuklik kosh ilik wa malo wa utswa bashelupata le wa kemi ok oxik ya bach kasland tukul ichilek an ich mayat an chenekelo Hach Dios boti Josué, hach no vale bastana a sigbal tiktona, titungu chachit pahal chan le bash sigbal paho ma, bishian kinile, pues le tukulo boto shuta. Kialik César, oxbilak watek tukul wa signal titon yetel bashanula ku ba ashuyutsil wok asile balo kelama. Hachia balo utial tukulbil, utial tsikbalbil, y miletiu más yutsiloma, o multsikbal pahal utialeke. Lak intikbashan, utial pues ek ilik, wale bektushtanek shimbala, tup iskochil, wama atech, wabishi. Letiu, humpichan leti bashkek, si voltica uchuk tile tsikbalo hela, lejelo. Katop okulak ya balo tupach. Bueno, con eso uyiktung walkila utan sokolo esa de titula Quintonshan, tequila shantianu papastutzela que le masan que ako. Malo, Lilia. Bueno, pues Sachkima ki volti ane le te chansutuka. Y le tulakatesh. Veis ya tela. Vale, tim. Tijan man y bilulakpa. Vale, hello. Malo. Bueno, pues tener también soco mayor tu fallar micrófono, ¿eh? Tener también bueno. Tu caten, sasten. Uikech. Malo. Bueno, pues ve, pues tanin tukiltikshan yolal bish kubinusi shan letiet anobo. Tenemos Mishter, why bishanita no yubal tu Inés? Mi wole warata no yubal te. Te transmisiono kuyupa. Te transmisiono kuyupa. Wow, bueno, hello, saseston con el chajol yo. Kuyupa, da que transmisionó. Malo. Kuyupa. Malo tun, pues le tulakats okula usikbal talte sutuka mi hach anang maup ataltela abet tsikbaltik yeten shan leulak ma ko isokolele mash kutano letie mayao tume tenekin tu kultik ke beheiten tani talin kambal tume
inka tan inka sihik le tie antin tukulo tume shane lik en yete le tie kastlantano que estani wuik le maya o vale matin ana timpalalil tu lelo bash tentingualik tu mentaninka sihik le tie an ichilin polo tani kashtik, tani shock, tani wuik le tsik balobo, talo pa tani ka kushkinsik tumen baking tukultik kusihi le tiet ano, yete le tiet tsik balobo. Tumen yankine kin tsik bal yete le yume kin atikti bishuyala le balobo, bishun solo le balobo, bish le do tumen shan le ti kuyalik beyo kubinutub sal le tiet ano bo shano. Yant ano komunitu sal tume matume yatal tume masep ku yala ichkastlam tume le ku yubal tiulak tusho opma entonces waton están tan le maya o apet shan kashtik bish solik kushtal yetel ktam bish yan solik tulaka le bash kutanutal kpache aktan tone le tie pala lobo le kin tuklik chanten yan kin le tie oktanu atik titene bishu yala le balobo bishkut solo le balobo entonces bichan yan tukultik yola le tie pala lobo bish yanu lik lo le tio e bishku yalik josueo le tio tiano te redes sobo tiano te interneto entonces abetio ya materiales sobo tialo yubuko yan le tie maya o bello le tio yanu lik lo ku yubiko shan le tie tano yanu meya ko le tio yanu tsai kumbuko shan le tie tano iti miti kupintun le tie kuyala le tie winkila lo le tie le tie tano le tie corpus to menshane ti kubinumuka yanu mukan sa le tie tano le kintukultikten ni bola Hach Dios botik soko, tuyo lalbashka a tzikualtikton bay, en kinkacha chitik lehielo ma ubak ele winkle lo bishkun binilek tsaik ma en bishkenek bet chanutak besikubale para lo walkila en hatsus lebashka chitiko ma en utial ya ahora le pala lobo en matzaka kukinso kak soltio bibera ya nekanikmata ya ahora tu hunna kubinutial intiko letano tinkasi kuntulin sop letie ichmaya likanik tu mene beyektanik vale pues le casla no más pin tu pakpach ya que le pusiete le titanulik ilutanik keshkunati vale ichiluyet choko bechenka tek ilahetso kutialin tiko mehe stickers mai wale tio hasta beti tu she ichbashat anikana wawa bastie kutsai ke chan sticker le lo kuchik pa shane bishe le kako utialin tik letano yete letsibo tu mengu utsai ke chan sticker de bishawak la much yanik nano espacio sina bishawak pero tsakutialin tik le pala lobo bisho chakukuchutio ha ti le redes soma hasta que palo que lo que abechano tu culpajal bisho nupul shan le palo que la bisho nupul ulak ámbitos yetele corpus soma Hachidos botik bueno con eso yicton walkila bashkuyalikton shan rangel letishan mashlak inton ichilutzikwalil corpus behlae Malok hatsap Lilia, yete tulak al mashop, lak intikon tekina. Tene, pues, yashi cham takpa de muchila, pues, hatsus timu ya, yapkach sikvalop, escalop, ya ahora, kawalik upet, kawalik, hijelas balop, chevale, chente chawoje. Ma huevo hasta malo vi guama malo che vale tener pues como signal en ichishan y lack of kutango mayay pues intukule pues malo tomen
Ve wolilo, ve cansa ni te no. Che vale, kabintulak, kaho, kawi, shan, yam, jejelas balop, awoje, che vale, helang uyalan. Che va a lali le tie tukul kuyala. Entonces, malo le much uyuchla se alca kepa a tukule akanikulak ano bisuyala. Tiene yaba upelchan Bechan ankach mandi tukul be ora kin walika por ejemplo tinkajale kuyala olla tener bebé y kaolilo chupe olla sea lo quintal pues alik veo ya entonces kuyala le choy wakum kabin yana kaje bebé y yala lo che vale te chema o sea ma tu atatech let angelo tu me o sea ya o sea más suka wale que na vuelve yo bashi olla bueno de lo sí malo upel cosa que upel ejemplo veo entonces le tun le much tu cultala cham cosa ali que pues cham talam che vale es que lo jumpitele que lo beital o hetsele tu men que es que lo pues ya cach bisu forma si utana le maya che vale pues que lo beitale igual que che vale pues ya no chan biscuit chan proceso pues alegría che vale pues malo cositan malo le tzikbalo so que muy cortene y maquibol uchiki y huye kulak ano tek inova Dios botik Dios botik titech rangel y kilshanu beitala a walikton at sikwaltikton bishawi kabayetel en bashan kusisik tatukul espacio sogel bishlejela. Kahat anya ora itile espacio sogela beishan ku beital unach talekpakat ti tuyo lal beka hulak no yan ichilek etlak o yan ora pues masukan ichilek kahal walitush banta signalo no vale maukatiale matumen waminani wa beishan maukatiale watumen mas hatsintiali wa mas hatsatiali leti u hatsi letik balogela tumene kubaitelek ilitun shane beka hula posibilidades yan utielek ano ichilek ano ma hachi Dios boti que telepashkat sikwaltiktono Walkila con eso y tu nutsikbal Fabi canche beishan puntul chupal hachat tu kulop tu desla tuyo la le corpuso. Bishabel estalaklesh tene pues que bishit soliktio saña que tene intukulti que abetikiash it ves que emayatano membello bemole leti yash abetu yash meakaha yo la lupa tama sula que etlak silon tama yao yetula kupe ba shane yanumpe libro ukaba 7 miradas al liderazgo telela kakanke chen yalak tachupe bale yana wilik bishu yikuntu arquitecto bishu yikuntu pintor bishu yikuntu estudiante bishu yikuntu ciudadano bashin kadinwate yete bahela meneba utstiteno mish utstin wetlak silobi keshualas mayaktano membeo yana bishu uyik depende ti bishu propósito he bishun tu maestro kukansik maya
posleteo propósito, para lobo cucano maya, pero watum echanca maya utangle, entonces es difícil, tú me veo echan palo, ucama maya, yam, bucha chitma, que castelantano, chonka wota cansia hachmaya, que cochuctunas le chenuiale a la tene bisaña que tengo yo ya palabras se tener mishin aholi mishtunta na tinka que shik tunas le chendo ko aplicar que ba cansa tío bishkenun kunat bile bashku ya iktenu mama bishkunat bitenu papa quizás mishe echa abuela tilo mishtun binunati tener ben wale depende tu contexto y le te bishe lupa no no membeo hem bishanun tu mako shay kun tu makshan ku dedicar ku humano utsako shay conferencia wakatak antin caja por ejemplo y tú metin etlak silon guayte te chamuchile wakahut sole baje bishuya junto le compañero ku usar menos posible castellan kula tratar tula alik ichmaya hebis uya ala kula rabe cada ka bishuya ala la yo la lu tratar kula alik maya tinka hebishe mishtum binatbi Ketsokok tune kakak tukul tik tune baashtun kimbini mete wa baashtun kin tukli kimete kbeya tana in tikna tebile baashkin tukul tiko wa ma utse baashkimet ka hace baashkimet ka bishi mejorar que abetin wu ikut ane kaha ma kani wu ikut ane kaha que tu la kupek achi shane ma shententi imbini wa te kaho beit abeta tú me envió un pecaje ya de tiempo y anti años y anti emakobo sukbeutano volti letio beutano bo maya chembastone yo la basho kuti la hate ino mish diferente que respetar que en parte tengo como Fabia que respetar que ano tú me envió tener ya ocho que week que wati aquí lo ihan documentar katan me ni wu que variante maya ku manejar ta oye ya le en tunten tener mission kat ka awa tani me posta ne misha chmaya en ani mish utku hopli cheni wu ya posta ne kin ya o tik basta me envió cosa hay 50 años caja que te cajo kuya teche sula ka grabarte me misha chmaya ane ti tene ben wale ku otsi kun ke maya lugar ulis ke ku otsi kun ti men be bash kabeti kash ke ka ota ke maya ka tit besa ka chi ta tu men yo la mikchik suta tak to mismo ane kai kanso no we makut ano tak shane mako kano buku kanso vale watumbinka hunka hayete ya maya ya mishmaya kan chikela cosa que ya no utsi pero ya shantu ma la met que siempre ya no yanta ti tiene escape vertiente esa de que nunca hay que ni wojete bishu un resultado final mishtum pasting wa ik utselela aselela bashte membeo he bishet kin waktesh kakaho e bash utstene mish utstu yanli e bash mish utstu yanle quizás se tuele utse pero yan shambale ya no uke tanta yan shambale mishtum binu utsi la beyu ubintu ne mehen hehelas tu kuloba y beitune que wako depende ti basha profesión depende bisha meya yete bisha ni leche bei que na will tiktano no tokole mishkasi hach mana utsmenche hogik tolkik tu kulo ne kik chachit kuelo be hach ya ba no kamba kik metki tu membeyo tawi que yanti bale atukultiko ha pero yan shanti balo katukultiko ma la betik tu shane utshane manti cheka iktuku membio tenshane ya ba be ora kin ikshana atsol kesha tene kinchik membio beiku uya la shano uts ka kane uts ka kanse mente kushta hela tiklaklone mish perfecto ni tiklaklone kambalik kaho y pues ba kikanko beikiko beishanik kamansko chembale pues jejela subine echan kushta jejela subinet ano anikan que reconocerte tano bo ella no te me encajo y chimpolko me envió mishuk atut amaya obi in tu clique le tejelu umas no hilo me envió mishuk atut amaya obe la bet que
le teje siempre cabetic chimpolco, capaz la que te va a sejelo, kikilte bishu patic antco, yo la muka satle ba lo patatiobo, chen le halo. Dios botik Fabi yete tulaka bastana sigwaltikton be ya basho kabetu tukulpahal tu pach tulaka meya beheshawali con min kabete ke shikek pakat ek tukul tu yo lal kum el bash ku kutukulta lubetal wakutsi volta lubetal en ya le masho tanulak intikono tile transmisiono en wakawili ke shebe lights of exchange wakta tu mentu yo lal bish uchaku binglet sikbali luwalkila en may web shawili keshi konesh uyik seban tukul yulisa wayamba shuyalton shantuyo lalbash uch tilet sikbala utial en achtaitak utial ekaliktun shaubinek aliklet sikbala. Bueno, pues malo que tile ya much takbaja tile kina yashin takbala pues ya bach kejela balok okintanik no Mike Aokachi ikitank de que eshikle jejela sikbal ok uitko pues tiene que igual que de que jubeitale uho sale me yaho chembale pues yash abet uyik bish tulakle jejelas mako ya no heston weya jejelas mayak tanik yane kumeslar tikiete kaslan am yane chenupe yane chemaya pues le tieki wak uchanta la mila pero heubeita luho spahle heubeita lupahtale chembashe hach abet muchikva abet hach hay lejejelas bishuya la puntos de vista tikton tiak beita luho spaha le miaja eva ma chankastalan pero ma pero ubeital koske ubeital miyastike chenejelo Dios botik Yulisa Bey y ahora italam uyilpaha vale mokatiale ma ubeital min kuhumpitile helbeitale kashantik uholil usumile de ahora con eso yikton bashkuyalikton shansandi leti mash en tak basic parte shantile ámbito corpus yetel beishan tak pa ichilet sikbala Dios botiklilia tembei tenebash mi upetsik bahach kita heshel walikesho tumen yaba ka uyik ubin muk an konsik ichilumeya pekbal yete ya katchio kimpata takbe ora kiwage huhumpiti lubink meyatik mi yambalo todavía kachima patak sasile más paten sasi behlaima yo le términos watone tengo tank meyatik be corpus pero terminológico y chitun lejela kiwali que yam jejelas ano okukahal u meyata vale igual que mak aholtane ma que vinyola le parte de términos especializados kuyalalo yan jejelas material okubeita tunk aholtik utialuk aholta sabe que voy a kutule kansaho bueno es que tenés animama oye le tie kuyalik kinwesik tuntika kubis aholbi mi leti ubing ichitulaka le meyahoboka kaja kukahotama yankine be depende tus ámbito yanone que kastik bisu yala let ano kubinu kasta bishelu beita lingua klejela bishelu beita lintziptik lejela mi leti ubing yang ora yam pero como mak aholtane kukaja ha alik ulak ba yola lelo upata tuneti upele yang que shmi hop elwa masti bish uyala ma bastung meya hiligela bishu beita knupiklela ma kap ata que ma jejelas bishe yala baño sino que upeli bish hele quinto cultique no meya ha ya abu binti es el igual masamiako meya tanu aperturar tush todavía hach tahmun eso yala
hachmum todavía ya no vino un cochta, lekin tsokoke, takken tak anjahak, tune kubeita tun ujanta. Entonces, kitukultike beile meyashan gela. Yasbotik. Titech Sandy tuyola le bashka chachitiko bay en ya basho kusihil tupach en ku betik shanek ilik bashian bashku binetik en bashka betu upakolta vale walkila con eso yitun shan bashku yaliton Yasmin yetelete pues ku chuk pahal tunek uyik le tukulo yanchaha bueno yanulako yanchahubino vale pues con eso yik bashku yaliton Yasmin. Dios botik Lilia, yetel Dios botik titular, clemasho tak pahlo tiletzikpal. Bueno, hachta ya valo upahtalu yalal, yetel pues yo salelo kajen, yetel Dios botik el titular, clemasho tak pahlo. Tumen yashe upekbal waye, el espacio, un mucho más con yetel shan pekbal, tulak le mas tanu pek balo tanu pek obyo salmaya tan kutak pahlob y chile movimiento. Entonces ese movimiento te alumukan kun salemaya tano ya abo. Entonces ese pek bal chen ku casi que tik balobo. Beta el pregunta, bashuk atle pek bal, bash ten tanu tik bayo sale terminología. Mi le pregunta hello wa le pekbal tulakalon le mashon tak meya yosa le mayatano le pregunta mim kupatal beya le bashkat ton tulakalon y chil le bashka holan be terminología. Entonces toon matan ketsik. Entonces matupastal knukik bashkat tumen le pekbalo tulakalon kabet hetsik bash balo kabet tupata sasiliet bash kabet sikbatik yosal tulakal bal yanuyil yetel terminología. Yankine le mash ya shutam pues kulubuli chilu sahben silil uye sikbashma uyohe wahesh kuyala lichkaslantan quien habla tiene el peligro de mostrar su ignorancia. Masa Beitune pekvalo kuchay le rol gelo le función le sahben silil tumbasten tumen nahuyantal mashu kasi kletsikvalo tumen wama tutsikvalta al pues la ili mishubetal mishbakas, ¿vale? Mishubetal mishbauts. Entonces, ichilu sahben silil min le mashoktak pajonti le pekbal, decidir casi que tzikbal, que suama utsi, ichile behil, he visto ya la fabi, ichile multzikbal, upahtal que utskintik, upahtal kilik bish una uyuchu. Entonces, kapetusal kuntal tulakle tukulobiam, tialk bisikubehil mayat anti el bel consensuado yetel ka uchah en cuenta le jejelasil tuklob le jejelasil winikob le mashob utukule mashob kambahano yo sal terminología yetel corpus beishane mashob ma uyohlob vale beishan yambal abete yambal ukatu yalko yetel válido yetel legítimo shankak uyikut amtulakalon, o sea lejela el espacio tel kuyik ichil ignorancias ichil conocimientos ichil tukulo obma patali yetel tukulo patali tial kabim ak sasikuntik lebejo kak beyak ak shimbatik letile shimbal okupak ma lob. Entonces, ¿qué tan apoyos al terminología tan simpático el bal hat kuchik pahal de kinova tu men meyah tan el bal tan uyuchul matu pastal kalikwama. Entonces, meyah tan uyuchul ichil talamilo. Yan más tan ubetik traducciones, yan más kukatal traducciones tiko yos al COVID, yan más kukatal traducciones yos al términos médicos, términos batan uyuchul tilekinova. Wakuyuchul utswama lejelo kabetsik batik kanan tik batik basten kakbetik basten tukultik kanan kayanak terminología basten tukultik makanani kayanak terminología tumben kima que kol ye televisio su ultima yata materiales de constitución libros de texto wa ulak materiales pedagógicos tulakalelo yambaluyil yetel el bal tanuyuchul. Entonces bisumeyastal tan el discusión una ma upatal beimatu yuchu. Entonces,
chembe yo pastal knatikba, helu pastal antikba, yetel hel que chicle bashma una uyuchul, ya sea la necesidad de tener terminología o el helomac abet, entonces ya no pasa fácil titular calom, o sea la necesidad de querer terminología beishan, o sea, tulak le helo kabetu tsikbaltal. Entonces, le helo kupatikten le tsikbala hela le foro, es que yashe, el meya, kabetu yuchul y chiltula kalom, o el meya, kabet hetfikshan, ma una huyuchul, vale, y chiltula kalom beishan kabet hetfikle helo. Beihach Dios botik Yasmin en Hahlebash Kachachitik, ya ora ichilusa kilmak, ulexic batele, en más umasebile pues amakikachima, vale, mingu hatsutzile espacio gela leupek valo pues letile kielo. Kak uyakba, beishanema precisamente kak egen utukultula kalmaki, vale, kuyali fabi, yambashotin na atati utan ulak mako, leti utukuli. Kashi que kaholtikulak balok en tuyo lal bishu solikulak mako wa tuyo lal bishu kukustaltik ulak mako leti ubila le espacios gela. Beituno titulak le macho tanuchanti con le transmisión ti wati Facebook wati ulak en red chan hach Dios botik tumen pues talak entonces ta cualquila hesha willy que ello tsikbal pa corpus en utukulile utsikbal pajale corpus terminológico cacho en abetuale tumben terminología so en bashok tilejela ya en balo hatsustukulo ya achio tilejelo ma sahwa upet watush una bujo le terminología so en sahwa kas bilak wa yan tsokiliuka halichen uchahol tale en Bishelutak pahaleka ichilejela, bisheluti alintike, ulak shambash hok tilejela, le uyoksal, le kaslan ichilemaya, yanu yuxil, ukasil, tushkusihil, tulak le tukulo que la leti hok tupachil utsikbalil le corpusoma. Yetel beishan en hok ulak bali bishubinuk ashal shan. Meya ulak ámbitos y telecorpus o tu me waka wileche tulaka le basho tsokutsik baltalo kula binum uk ashikuba tushi min letile he kubinek shakaltik walkila kubinek ilik walkila bishu binunu pul tulaka le meyaho ichile ámbitos o wale ichil lejejela su tu kilo wa espacios tushe to on beimaya umne kekpek sansamal Beituno en Wakawilikeshe ya basho hok tiletzikwala que shiwayan tu kulob en tu pexawoleshe beishan que shiwayan katchio tu betu sigil titesh tu yo la levalo kela ol beitun heshe frases de películas que César continuará le kela letzigual tu yo la el corpus pues caja tu beta tu men en mink abete tsaik kachu espacio y utialukaja letziguala okuleke en ya no más en quital tu pachil kin y tu cultic tu mene utial cajok octun le meyahok abet ucha holta le tsikbala ma una kupata al tela veito no hach Dios botik y kuchalak intikonesh vale maili shikonekin kasitesh le foro sawale tsikbaloba lala 8 días de al sábados le tibetike le sábado kutala ya no tsikbal pahalupele en Min hatutz en laili bello yan shambeh kubinetik ekshimba tikutiala uchuli vale hatzuseka kaha kek tukultik bishelu yuchu lejelo letitun bishelu yuchul ashok ichmaya y upeba kabetu sasil tal ma bishelu kansal maya y ulak makobe ma bishelu yuchul le kansa kilo ichmaya Bishelu beitalin tsaik shok ti mehen pala le ichmaya tushe kain kanstio tuyo la matemáticas le tiachu kansa de la ema Bishelin kansi que en le biología kuyala lo ichmaya kain tsain shok sansa male ichmaya le tile educación tuyo la altun lejelo tikun tale tsikbal 8 días sábado de yo 3 de febrero pa tike shesukile le mash ukat oko
utzautukul ichiletzikbalo que patikesh timit Wabeishane, pues en can kuchukusu tukule que tzikbaltichante espacio que la bashok tiletzikbalo tuyo la educación. Beituno, pues yetelejela tukaten hach Dios botik, en titesh tanalak intikonesh el tushake, que patikesh yetel beishan mautubultesh a chanseger tikeshan, lepek balotela wohel tikesh, utela kahol tikesh, basta no yuchul ichil. Kakashantikonesh ichil redes sociales de yo, upek baluwaye, utialubeita la awohel tikesh bashulak en balilota no yuchul, ichilepek kilkela, ichilupek ka, tuyo laltun umayay. Deituna kilikba teulak sábado, ach Dios botik titesh.